मरुओइबा पाव युमथंगनरिबा लेबाकसिंगदा तंग तादबा फिबमसिंग येंगलगा मणिपुरदा मिटोप संगसलकपा थिंगनबा मणिपुर लेंगाकी होम डिपार्टमेंटना अखनबा सेक्शन थौरांग लखटपा हौख्रे। हायर सेकेंडरी स्कूल सिंगी लेक्चरर ओजा सिंगना पेन डाउन स्ट्राइक चंगसिनखिबदगी लारिक तंबा फंगद्रबा महैरोय कियाना मखोय मखोयगी स्कूल सिंगी गेट ममांगदा खोंजंग चंगसिननख्रे। सकनाइरबा रतन थियम लेखिदबदा मणिपुर की गवर्नर याउना आसाम अमदि मेघालय की चीफ मिनिस्टर अनीनसु अवाब फोंदोरक्ते। अमदे मिटोप सिंह मसक खंगदोकनबा स्पेशल इंटेंसिव रिविजन की थबक अवांग नोंपोक स्टेट सिंह खक्तदा नतना इंडिया पुंबदा पाइखटलगनी हाइना एशिया की चीफ इलेक्शन कमिश्नर न थाजबा पिरखरे। खुरमजरी ISCOM मणिपुरी पाव मिडिंग ताबिरिबा ख्वाइ पुनमकपु तारामना ओक्सरी हौजिक पाव संदोकना पिजरी। मणिपुर का युमथंगनना लेबा तोप लेबाक सिंगदा हौजिक ओइरिबा तंग तादबा फिबम सिगी येंगलगा अमदे मसिना मरम ओइरगा मणिपुरदा मिटोप सिंग लोन हाइजलकपा याबगी थाजबा अमा लेबदगी मणिपुर की होम डिपार्टमेंट ना अखनबा सेक्शन थौरांग लौकटपा हौख्रे। स्टेट असिगी होम डिपार्टमेंट की कमिश्नर कम सेक्रेटरी नंगसे मणिपुर की गवर्नर की सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी DGP मणिपुर डिस्ट्रिक्ट सिंह की DC सिंह अमदे SP सिंह दा यहोनकिबा मेमोरेंडम की कॉपी अमदा पल्लिबदे डेप्यूटी कमिश्नर सिंह अमदे SP सिंह ना स्टेट असिगी ngखै लोन लांसलकपा थिंगदबनी लोइनना इंटरनेशनल इंटरस्टेट अमदे इंटर डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री सिंगदा मिकुपना होम सिंगना यंगसिनबा खंगले। करिगुंबा अतोपा मियोय अमतना लांसलकपा थेंगनरबदि खुदकता मखोय मखोयगी बायोमेट्रिक डिटेल्स सिंग लौगदबने। हाइरिबा मियोय सिंग अदु तोंगानबा मफम अमदा थमदुना मखोय मखोयगी लेफम साफम सिंदुना मनाक अदुदा लैबा मियोय सिंगा तोटना तिनदनबा तोंगानबा मफम अमदा थमगदबने। मथौ ताबा थबक सिंग सबसाना लखलबा तुंगदा संगसिलकलिबा मिटोप सिंग अदु मसा मसागी मरमदा थिंदोखिनबा सिनगदबने। डिस्ट्रिक्ट सिंग लैरिबा डेप्यूटी कमिश्नर सिंगना डिस्ट्रिक्ट पुलिस सिंग यावहंदुना डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी अमा सेमबगा लोइनना सिंगनबा मफम सिंगदा चेकिंग की थबक सथगदबनी लोइनना सांग नाइनसु रिव्यू तौगदबनी हाइरी। डेप्यूटी कमिश्नर सिंगना बॉर्डर पास सिस्टम की मखादा एग्जिट अमदि एंट्री पॉइंट सिंग मिकुपना होम सिंगना मॉनिटर तौगदबनी। अरोइबदा डिस्ट्रिक्ट पुलिस के एडिशनल SP ने लुसिंगबा DC की ऑफिस की माइकैदगी STC की फमदगी तादबा ऑफिसर अमा असम राइफल्स BSF CRPF की म्यूट सिंह बायोमेट्रिक्स के स्टाफ सिंह यावबा डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स अमा अथुब मतमदा सेमदुना मिटोप सिंह संगसलप थिंगनबा थबक लौखटकदबनी हाइनसु ngasi थोकिबा मेमोरेंडम अदुदा पल्ली। मणिपुर की नौना चीफ सेक्रेटरी ओइरबा पुनीत कुमार गोयल ngasi नोंमागी खोंसा लोइना चुराचानपुर दा चलुरबा मतों हलकपदा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की तोंगान तोंगानबा रिलीफ कैंप अनि हाइबदे मोइरांगदा लेबा चिंगु थांगजें गेस्ट हाउस रिलीफ कैंप अमदे बिष्णुपुर ऑल DC ऑफिस बिल्डिंग बिष्णुपुर रिलीफ कैंप दा चंगदुना IDP सिंग उनखरे लोइना IDP सिंग की पुकनिंग की ओइबा वाफम क्यासु ताखरे। खोंसदा दुदा चीफ सेक्रेटरी पुनीत कुमार गोयल ना IDP सिंग उनदुना IDP सिंग की पुकनिंग की वा ताखी लोइना अंगांग सिंगदा अथुमहाउ यंथोक्तुना पिजखे। चीफ सेक्रेटरी पुनीत कुमार गोयल ना फोंदोखिबदा मणिपुर असि मौसागी खुसेमदा यामना निंगथिजना फजबना थल्लबा स्टेट अमा ओइबता नतना इंगना चिकना लेरंबा स्टेट अमने। महाकना हाई अथुब मतमदा थोक्लिबा इरांग असि लोइसिनखिदुना नॉर्मलसी लाक्लगनी थाजै। इरांग असि लोइसिनदुना नॉर्मलसी हंजिलक्तुना इंगना चिकना लेबा साउखटपा स्टेट अमा ओइबा ओइरसनु हाइखि। ngasi की चीफ सेक्रेटरी की खोंसदा दुदा मणिपुर लेंगा की कमिश्नर होम एंड अशोक कुमार से सरुक याबगा लोइनना ADM बिष्णुपुर टूरिज्म ओपेंद्रो SP बिष्णुपुर के SS रवि कुमार सु IDP सिंगा उनबा दुदा सरुक याखी। हम सभी लोगों का अथक प्रयास है कि नॉर्मलसी जल्दी से जल्दी लाए। अभी तो मैं यही आश्वासन आपको दे सकता हूं कि सभी का एफर्ट है कि नॉर्मलसी लाई जाए। और हमारे साथी इन्होंने बताया कि ये मैं कहूँगा नेक्स्ट वीक आप आ सकते हैं, संडे के बाद कभी भी आए। डिटेल में जो इशू बाय इशू हम सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ डिस्कस करके उन तब तक DC मैडम भी वापस आ जाएंगी, अभी वो शायद दिल्ली गई हुई हैं, तो
हम जल्दी से जल्दी छोटी छोटी समस्याएं हैं उनका समाधान करने की कोशिश करेंगे और सारा प्रयत्न यही है कि मणिपुर राज्य में नॉर्मलसी जल्दी से जल्दी है। इंग कुमजा लिसिंग अनी का तरामापन की नोवेम्बर की तांग कुनमंगा हायर सेकेंडरी लेक्चरर सत्रुक अहुम कंट्रेक्ट ओइना लौखिबा ओजा सिंह लेंगाकना रेगुलर ताहनगनी हाइना थाजबा पीख्रब मतुंग तोलो फाउबा मखा ताना पिरक्तबदगी ओजा सिंह थबक लेपगी खोंजंग संगसिनखिबना मरम ओइरगा महै तंबा फंगद्रबा महैरोइ सिंह ngase मखोइ मखोइ स्कूल की गेटा खोंजंग संगसिनख्रे ओजा सिंह के पेन डाउन स्ट्राइक न मरम ओइरगा मणिपुर की लेरिबा स्कूल सिंह दा साउना अकाइबा पीख्रे मसिना मरम ओइरगा ngase इम्फाल मयोलदा लेरिबा सीसी हायर सेकेंडरी स्कूल की महैरोइ सिंह न ओजा सिंह न खोंजंग संगसिनबदगी लारिक निंगथिना तमद्रे मरम अदुना ओजा सिंह की पिफम थोपा तोलो पिथोक पियु अखोइ लारिक तंबा फंगहन बियु हाइना महैरोइ सिंह न खोंजंग संगसिनख्रे स्कूल असिगी महैरोइ मना हाइकिबदा ओजा सिंह के तोलो पीदबना मरम ओइरगा पेन डाउन स्ट्राइक संगसिनख्रे लेंगाका ओजा सिंह यासिनदुना अखोइबु लारिक तमहन बियु हाइना हाइखि महैरोइ सिंह अवाबा पिबा यानिंगे अखोइबु महै तमालो अखोइबु महै तमालो अखोइबु लाइरे तमालो लेंगाना बदलताना धमक बैखतबना ओजा सिंह के मदी महैरोइ सिंह अवाबा पिबा यानिंगे सरकार ने ओजा सिंह पी फजना पीबा ngамdabadi ओजा कया पेन डाउन लौखरे हौजिक बसिना मरम ओदुना अखोइ लाइक फजना जापीदे अखोइ इनवोस्टर काइख्रे असी अखोइना पामदरीबदी सरकार अमदी ओजा सिंह जानदुना सरकार ने ओजा की पे फजना पिथोपियो अखोइ बुलाइक तमलो फंगनबियो। Lecturers Association Manipur lam lisingani taranipan bets ki thomi singna tha se haukiba tang kunma thoidagi horaga kuntaruk phawba changsalakliba pen down gi khongjang nama lenga ke higher secondary school gi mahiroi singda awaba kaya mayok nare mahiroi singna school da mahi tamba laklaba su class ningthina tawba ngamdabana mahiroi singi tungi punsira chawna akaiba kya lakadabana maram moiraga ngasi Imphal East Lamlai Kendra gi manung sanna leiriba Lamlai Higher Secondary School की क्लास 11 नमदी 12 की महैरोइ सिंगना लमलाई असेंबली कंस्टिट्युएंसी की एमएलए सुइबा केएस इबोम सादा अइबस्टेरोल अमा पिसिनबा नोंगादादा लेबा एमएलए की युमदा लाखरे सिक्योरिटी सिंगना मेमोरेंडम पिसिनबा लाखलेबा महैरोइ सिंगबु एमएलए की लंबी संगफम द थत्तुना थमलगा मखोइ सिंगी मरक्तगी मियोइ खरा खक्तंग खल्लगा एमएलए की युमदा मेमोरेंडम अदु पिसिनबा चंगहनखि अदुबु एमएलए मसादे लेरमदे हाइरि ngasiगी मेमोरेंडम पिसिनबा लाखिबा महैरोइ सिंगना एमएलए की युम संगफम लंबी मयादा परेंग लेप्तुना खोंजंग संगसिनखि ngasiगी मेमोरेंडम पिसिनबा लाखपदा यावरखिबा महैरोइ नोकिया ओइनाम न फोंदोरकपदा हौखिबा तांग कुनमा थोइदगी ओजा सिंगना पेन डाउन की खोंजंग संगसिनखिबदगी महैरोइ अखोइबु लारिक तंबा फंगहनद्रे महैरोइ सिंगबु मपुंग फाना महै तंबा फंगहल्लु हाइखि लमलाई हायर सेकेंडरी स्कूल असिगी ओजा पुना कुनिथोइ लेबगी मनुंगदा ओजा तारानिपाना पेन डाउन की खोंजंग यावखिबना क्लास निंगथिना तौबा ngamdabadagi ngasiगी खोंजंग असि संगसिनखिबनि हाइरि अखोई क्लास फजने तौबीदबा हाइदि रेगुलर ओजाजिंग यामदबा अदुगा अखोई कंट्रोल ओजा ngasa ओइबनि फजना क्लास से अखोई यामना हांगागा लेबा ओजा याम वातनिना अखोई क्लास से याम होरकपना मरम ओरगा छात्रजिंगी मफमदा हाइदि अखोई 12 से कुइरक्त्रबने अदु सोथारकपा मयामसिदा अखोई नुंगाइजदबदो फोंदोकपने तांग कुनमा थोइ डे 21 असिदगी अखोइना रेगुलर क्लास तौदना लेरपसिना छात्र कयादा मिपाइबा पावरे अदुना कुइदना एग्जाम अमसु मिमांगदा तादुना लेरे अदुना मयाम असि सरकारसिदा मी इंजेक्शन दिवाना दोसे हायर सेकेंडरी स्कूल तमलिबा महैरोइ सिंह निंगथिना लाइक तंबा फंगहनबियु महैरोइ सिंह की पुंसी कनबियु ओजा सिंह की डिमांड अथुबदा लेंगाकना पिबियु हाइना मोइरांग मल्टीपर्पस हायर सेकेंडरी स्कूल की ममांगदा स्कूल असिगी महैरोइ सिंह ngasi वाकत खोंजंग संगसिनख्रे ngasi स्कूल की गेदा महैरोइ सिंह थोक्तुना ओजा सिंह अखोइबु लाइक ताखहल्लु अखोइबु मपुंग फाना महै तमहनबियु लेंगाकना ओजा सिंह की पे पीदबगी थवोंग अकनबा मोंगदा कंडेम तवी हाइबना सिंहबा प्ले कार्ड कया पाइदुना परेंग लेपलगा खोंजंग संगसिनखे स्कूल असिदा क्लास 12 साइंस तमलीबी महैरोइ लाइस्रम एमेलिया देवीना फोंदोखिबदा लेंगाकनदी महैरोइ सिंगिदमा क्वालिटी एजुकेशन मपुंग फाना पुरकनी हाइना हाइख्रबसु ताकपी तंबीगदौरिबा ओजा सिंगी खुसुमल पिथोक्तबदगी ओजा सिंह पेन डाउन स्ट्राइक संगसिलखिबना क्लास मपुंग फाना तौपीद्रे असुमना तौरबदी लेंगाकी स्कूल सिंग तमलीबा महैरोइ सिंग असे सेंथोक वाटपा इमुंगी मसा ngaktani लोइनाना ट्यूशन सत्तुना रिविजन कोर्स सत्पा ngamdaba
ओजासिंगना क्लासता ताकलखिबा अदुना युम-युमदा होटनाजरगा खंगदबसिंग अदुना स्कूल के ओजासिंगदा अमुक तानाजबनी मरम असिना ओजासिंगना पेन डाउन तौख्रबनिना सिलेबस कवर तहौरोइद्रा हाइबगी मिपाइबा महैरोइसिंगदा लैरी लेंगांग ओजासिंगगी डिमांडसिंग अमदि पिफम थोकपा तोलोप पिथोकपिदुना लाइरिक तंबा फंगहनबियु हाइखि। जुलाई की तांग कुन हुमदोइदगी जिरीबाम लेबा महैरोइ लुप मंगाना जिरीबाम हायर सेकेंडरी स्कूल दा सत्तुना यंगसलुबा मतमदा लिसिंग अनि तरा निपान की कंट्रैक्ट लेक्चरर ओइना अपॉइंट तौख्रबा मतुंग लिसिंग अनि कुनिथोइ की मार्च की तांग निपानदा कमिश्नर एजुकेशन एस ना रेगुलराइज ऑर्डर थोख्रबा पुना जिरीबाम हायर सेकेंडरी स्कूल की ओजा तरा मथोइ अमदि बोरोबेकरा हायर सेकेंडरी स्कूल की ओजा मरी ना पेन डाउन स्ट्राइक तौखिबदगी महैरोइ सिंगना साउना एकेडमिक एटमॉस्फियर दा अकाइबा पीरे राइट टू एजुकेशन मपुंग फाना फंगहंद्रे ओजा सिंग की डिमांड अथुबदा यासिनबा पुरकपियु हाइना ngasi Jiribamgi babu parada leba MSF office ta pangthokiba paumi singa unaba amada Desam local council ke general secretary N Bibek na phongtokhi। इंडिया की ममिंग लेरबा प्लेराइट थिएटर डायरेक्टर लोइनना इंग कुमजाली सेमगा समापन हुमफुद्रा तगी हौना इंडिया दा अनोबा थिएटर की साफु म पीबा होरकपदा असोबा थौदांग लोरखिबा अमदि इंग कुमजाली सेमगा समापन मरीफु तरेट की संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड पीदुना इकाई खुमनक्रबा सकनाइरबा रतन थियाम ngasi लैखिद्रे रतन थियाम ngasi अयु अंगनबा मतम पुंग अमा मखाइरोम ताबा मतमदा रिम्स हॉस्पिटल दा लैखिदबनी महाक मसागी सही हुमफुद्रा तरेट सुख्रे इंग कुमजाली सिंगमगा चमापन निफुनिपान की जनवरी की तांग कुंदा पोखिबा इम्फाल वेस्ट की उरीपोक हवम देवा लेकाइदगी रतन थियाम जगोई सई दथवा यौजबा इमुंगदा पोकलखिबना महाक हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक खंगबतनतन मणिपुरी जगोई की मरमदसु मुन्ना खंगबा मिसक अमने इंग कुमजाली सिंगनी तरा हुमदोइदगी लिसिंगनी ग तरा तरेट फावबा महाक इंडिया की ममिंग लेरबा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD की चेयरपर्सन ओइना थबक पुरमखि NSD दा लाक्त्रिङै ममांगदा महाक संगीत नाटक एकेडमी के वाइस चेयरमैन ओइनासु थबक पुरमखि महाकना इंग कुमजा लिसिंग अमगा समापन हुमफुद्रा तरुकता कोरस रेपर्टरी थिएटर लिंखतखि लोइनना हौजिक फावबदा थिएटर असिना थिएटर स्टडीज की लमदा नेशनल अमदि इंटरनेशनल की थाकता असौबा फिदा अमा कनबा ngamle गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना महाकना जगोई इसई अमदि थिएटर की लमदा लौरिबा थौदांग सिंगबु सखंगबिबा ओइना इंग कुमजा लिसिंग अमगा चमापन मरीफु मापनदा महाकी मफमदा फिदमनिंगाई ओइरबा पद्मश्री मना लांथोखे मसिगा लोइनना इंग कुमजा लिसिंग अनि तरानिथोइ द परफॉर्मिंग आर्ट्स की लमदा संगीत नाटक एकेडमी ना पीबा ख्वाइदगी वांगबा मना संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप पीखि तुंगदा मसिगी ओलकपा सही हाइबदि इंग कुमजा लिसिंग अनि का तरा हुमदोइदा सिलचरदा लेबा असम यूनिवर्सिटी की माइकैदगी रतन थियाम की मफमदा लिटरेचर की लमदा ऑनररी डॉक्टरेट पीदुना इकाई खुनबा उठखि। लैखिद्रबा रतन थियाम की थवाई याउद्रबा हक्सांग ngasi अयुक इम्फाल वेस्ट दा लेबा महाकी पोकनाफम लमदम उरिपोक हवम देवा लेकाई दा पुथरक्तुना महाकी अरोइबा मथौ मंगम पांगथोखरे थिएटर अमदि आर्ट एंड कल्चर की लमदा थबक तौरिबा सकनाइरबा कया हानगी से मिनिस्टर ओक्रम इबोबी अमदि ममिंग लेरबा मणिपुरी फिल्म मेकर अरिबम श्याम शर्मा याउना मणिपुर की तोंगान तोंगानबा मफम सिंगदगी लाकनखिबा मियामना लैखिद्रबगी मफमदा अरोइबा ओइना हाइलाइकतुना इकाई खुमनबा उठखि लोइनना तुंगदा लाकदबा मिरोल सिंगनसु महाक पुनिंग सिंगदुना इकाई खुमनबा उठपगी खुदोंग साबा फंगजनबा हाइदुना लैखिद्रबगी खोंसा ममिसु लौदुना थमखि तुंगदा नावरेमथोंग सामु संगदा महाकना लिंखचरंबा कोरस रेपर्टरी थिएटर ता महाकी थवाई याउद्रबा हक्सांग अदु पुदुना मफम अदुदसु हाइलाइकतपगी थोरम अमा पांगथोखि लैखिद्रबगी मफम लेकाई खुमनबा उठपा लाखिबा सिंगी मनुंगदा हानगी से मिनिस्टर ओक्रम इबोबी अमदि सकनाइरबा फिल्म मेकर अरिबम श्याम शर्मना लैखिद्रबगी इमुंग मनुंगी अवाबदा सरुक यारदुना रतन थियाम मणिपुर खक्तगी नतना मालेंगी फंपाक्ता थोइदोक हेंदोकना सखंगनरबा प्लेराइट अमदि थिएटर डायरेक्टर अमनी महाकना हिंगनिंगैगी मतमदा मणिपुर की आर्ट एंड कल्चर बु मालेमदा सक्ताक्तुना खंगहलंबगी दमक्ता तौबिमल उठपगा लोइनना इकाई खुमनबा उल्ली रतन थियामदी मणिपुर की असेंग रत्नानी हाइना फोंदोखि। मणिपुर की नॉर्थ ईस्ट की इंडिया की दी तो को इंटरनेशनली वेल नोन थिएटर आर्टिस्ट है तारे महासेवा इंडिया की नेशनल की नती इंटरनेशनल वेल नोन मासी पद्मश्री अवार्डी माना इंटरनेशनल लेवल दा माना फंगिबा अवार्ड मयाम सी आई लोइना दी कनो तौजरोय अदुगा निंगसिंगदबा सिथनांदसु यावरम बै याय अदु ngasi फाउदा थिएटर एनी इंडिया की थिएटर पर्सनालिटी अमा भावबा
मागी स्टेटस यौना फंगबा ngambhiba amata leihideba ado mahakna Manipur da pokpiram base akhoi punamaki laibak phaba sauthokningai ni as a Manipuri sumba renowned theater artist se masi Manipur da pokpiram base akhoi khudingmakki laibak phaba haiba tare ado hojik hangbi riba wafam do moi artist mayam hai tare ado particularly ngasigi oina di leihidraba Ratan Thiyam si hingingai matamda akhoina moida व्यवहार तौगदबा रिगार्ड तौगदबा मयाम पुनमक्सिंगदो अदो अखोइना कोक नोन मोइ मफमदा व्यवहार तौगदबसिंगदुदी अदुम वातना अदुम लेहौरगनी हाइबसे अखोइ खुदिंगमक्ता लमन तोनसन लेहौरगनी हाइबसे आई सुमाइना थमजनिंगी क्रिएटिविटी जीनियस सियाम अतांगबनी थांगी सिंग रतननी रतननी से रत्ननी मनीनी मणिपुर गिदी मनी अदना होय अखोगी लेपाक्सददी मगुन लेबा आलमन क्याम पोखी लमखोगी खुदुंग इन्ना अखोइना वर्क तौबनी अदुगा रतनदी लेपाक्सिगिदी मुनाय द्रब मनी रतन हैबा मिंगसी याम चाली मंगोंदा थो अदना माना तौरम थबकसिंग मयामना मागी मतुंग इन्ना माना पामजरब लाइन सिदा वर्क तौबा मजुंग मोइसनु इशोरसु पीबीसनु मागी फैमिली रुसु मागी मतिक मंगाल सिगी उलम लंबी सिदा चटपो इसनु मागी फॉलोअर मयाम दिसु मागी मंगाल सिदा फॉलो तौना चटपो इसनु क्रिएटिविटी है से मागी इंडिविजुअल क्रिएटिविटी अममम मान पिथोर पसी मसिगी खुदुंग मतिगी मतुंग इन चलौना बसी याम फबदी मान कोरस ससी थलम बसेदी मयाम नसु मसी मतेंग पांगना मसी चथारना बागी प्रोडक्शन मागी स्टाइल मान पामम बसी चथारना बसी कोरस ससीदा मतेंग पांगमुम थुई हाना खल Indian Theatre ki saknai playwright amani director Ratan Thiyam na lekhidabada Manipur ki governor Ajay Kumar Bhala, Manipur Legislative Assembly ki speaker T.S. Setyabrata, Assam ki chief minister Himanta Biswa Sharma, Meghalaya ki chief minister Conrad K. Sangma, Lok Sabha opposition ki deputy leader Gaurav Gogoi amadi art and culture ki lamda thabak tawriba tongan tonganba organization singna awaba phongdoknarakle, maming leiraba theatre personality amadi Padma Shri awardee Ratan Thiyam na lekhidabada governor Ajay Kumar Bhala na Manipur ki Raj Bhavan ki ex handle dagi thagalakiba post amagi kuthangda thamoi sokna nuaitaba phongdorakle, Nakalamaromda Manipur Legislative Assembly ki speaker T.S. Setyabrata na thadorokpa serolamada Sri Ratan Thiyam na lekhidaba haibase Manipuri theatre ki maikai taklam thawan misak ama ken khibaga sammanai mahakna linkhatsaramba chorus repertory theatre na matam supada miyang gi thogal tawba ngamba oirasanu haire loinana Assam ki chief minister Himanta Biswa Sharma, Meghalaya ki chief minister Conrad K. Sangma amadi Lok Sabha opposition ki deputy leader Gaurav Gogoi na sumasa masagi ex handle da post thagatuna lekhitrabagi imung manungi awabada saruk yaragli. Meghalaya ki chief minister Conrad K. Sangma na thagalakiba posta Manipur ki art and culture bu theatre ki contemporary form da pusinduna Indian theatre bu anoba saklon ama piba ngamkhiba Sri Ratan Thiyam lekhidaba ase thamoi sokna nungaite mahakna Manipur ki art and culture bu awangba thakta pukhalamba tanatana Indian performing arts da mutpa nairoi daba mafam ama kalamle performing arts ki lamda mahakna loramba thodang sing asigi mirol sing khakta natana makha tarakpa mirol sing na sumatam supadaning sing duna leihoragani Sri Ratan Thiyam na lekhidabada mahaki imung manung amadi marumapang singgi awabada saruk yari hairaduna lekhidrabagi thawai na mapugi lekolda engna singna lekhiba oirasanu hairi Lok Sabha ki MP Angomsa Bimol Akoizam Nasu Padma Shri Ratan Thiyam na lekhidabada thamoi sok nungaitaba phongdorokli hauze sathariba parliament ki nongju miphangi damakta New Delhi da leiriba MP Bimol Akoizam na thadorokpa warol amada mahakna phongdorakpada Manipur gumba state amagi oinadi Oza Ratan Thiyam gumba myuesi yamna tangna phangjaba lebak macha amane mahakna lekhidaba si Manipur gi oina yamna sauna mangjaba amani Oza gi thawai na mapugi maphamda ingna sikna lekhiba oirasanu haiki I just wanted to tell Manipur Mazamayam, those Ahum Hamisidis, the Pokamam, the Pokamini, we have lost a great son of the soil. China to Mangbam, we are even pushing 77 guys in Nahani. Unfortunate. And it's a great loss. Manipur,
India amsung Malayam gi theater gi sindagi achauba star ama mutkibagumani. Oza, we will miss you, and I will miss you. Oza. Thank you for being there when I was in a moment like this. Decision wrong that thank you so much. Rest in peace. Manipuri magi mapari erang bathawan misa gumna tomthin ngalamba theater gi lamda malim gi miyam na sakhang naraba Padma Shri awardee Ratan Thiyam na taibang pal thadokibada uripok apun balup amadi uripok nupi apun balup na awaba phongdorakle uripok apun balup na thadorok serwala mana makha taraduna Ratan Thiyam na hingningai da theater gi lamda khakta natana khunai asigi kintharakli ba khunai rol gi asoiba sing hanjin takpiramba lamyan ba amasune Uripok Maikai gi oina matam gi tholok paleba gi thodokwa thokta Uripok Maikai gi club amadi miyam dawa khalol thona happy baga loinana paktak kya pibiramba wasumba subiramba lusingba amasune Ratan Thiyam na nunga khiba si Manipur gi oina nongthakta tomthen ngalamba thawan misak ama ken khibaga sab manai oza asina pamjaramba thaksi khasi leiba mating leiba Manipuri khunai amagi manglan tu leihori ba ekhoi punamakta khoi punamakna khongul liduna mphongnana bokhona minarase hairi Sini Editors Guild Manipur Singtam Social Workers Union amadi Art and Culture gi lamda thabak toriba tongan ba organization singi maikai dagi su Ozar Ratan Thiyam na lekhitabada awaba phongdorakle Sini Editors Guild Manipur gi secretary Romi Lamabam na khuyek pituna thadorok serol amada Ozar Ratan Thiyam na lekhitabada lamda masigi oina asoba mangjaba amani adumoinamak mahakna Manipur gi Art and Culture bu malem gi thakta pukhat piramba amadi lamjen lakta piramba sing adugi mami adudi mahakna puthoklam play sing amadi thabak sing da lengdana lehoragani hairaduna Sini Editors Guild na laikhidraba gi imung manungi awabada sarok yari haina phongdorakle amaromda Singtam Social Workers Union gi General Secretary Nandaras Elangbam na thadorokba serolamagi kuthangda union nasina su Ozar Ratan Thiyam na lekhitabada thamoi sokna nungai taba phongdokladuna laikhidraba gi thawai na mapugi khuyada ingna sikna lekhiba oirasanu haina phongdorakle Saknai Raba Theatre Director Ozar Ratan Thiyam na manung matam sada na ngasi laikhitabada sumang lila kanglup iramda Manipur Artists Association imagi artist singna minute ani tumina leptuna awaba phongdokpagai mifam pangthokre lila kanglup asigi secretary ningombam tombana mayai tangba lawduna pangthokhiba mifam aduna laikhidraba ozagi thawai mirelna taibang mapugi leikolda ingna signa leirunaba puna thongminakhi Asi khangawdana laikhidraba oza mingwain hangatsarbada Sri Ratan Thiyamna matung matam sadana laikhidaba sida imana imagi member pumnamakna awaba phongdoksabagi thoramsi samsamna singjabani ozana hariba lila kangbu si bharat ki tongan da jaga singda tongan da lila gi platform da ekoi bu sanahan biba ozana lamjing lamtak pi giba pumnamaktu ningsingjaraga ozagi thawaina mapugi lekol de ingna sikna leiruna bagina ta ekoina artist mayam punsil lerga minute khradang ojagda mukta wa phongdoksabani Manipur khunai amani kalagi lamda thawan misa kumthoina nganbiramba miyangi oza Dr. Ratan Thiyam na ngasi khanghodana mantung matam sadana laikhitabada Kanglaipak Indigenous Martial Arts and Cultural Society Kimax ki maikai dagi awawa phongdorakle Kimax ki Secretary General R.K. Lenin sanana thadorok paserola sinema khataratuna hai Ozar Ratan Thiyam na lekhitaba haibase Manipur khunai asigi achoba mangjaba ma oihoragani mahakna hingningai matamda kalagi lamda tawbiramba amadi khunai asibu afaba maikai amada purakna bokhotna birambada natana malyam laba state amadi national gi thakta award kaya ama phanglakraba misak amani Ozar Ratan Thiyam na lekhitabada Kimax ki thopang loi amadi mahairoi singna minute ani tumina leptuna awaba phongdokhibaga loinana lekhidrabagi mafamda ikai kumnabasu utki loinana lekhidraba Ozar Ratan Thiyam gi imung manungna nanghoriba awabatasu saruk yari haina phongdorakle Manipur government na lenga ki school sing phagathan na batongan ma thorang kaya pakhat labasu Infal East ke lamlai kendra gi manung san leiriba school kharadade madugi mami taba udre ngasi lamlai East gi manung san leiba nongpok hairok primary school Kangun Singh primary school amadi Oksu primary school gi phibam
RPI Manipur की VP Sapam Kanglaipal na satuna yengsinke Nongpok Hairok Primary School की phibam yamna phattaba thengnarakhe adum oiduna su oza singna kathokpa amaga loinana mathau ningthina tawramba obada Sapam Kanglaipalna asam khudol piduna oza singi pungning thogatke Nongpok Hairok Primary School da oza amakhak leiramba thengnarakhi loinana Laikai asigi club ki naha taret voluntary oina songthoklaga angang singda lairik takpi tambiba yaurambada makhoi bisu asam khudol piduna pungning thogatke Sapam Kanglaipal makha takibada lamlai asigi manung dalenga ke school ni funithoi layadubu school singasi sibaga manare COVID-19 amade la nasina ACS gi manung da suraga sajaba miyam da sauna saithing piri piba masina mama mapa singna macha singu private school da lairik tamhanna bu honabada awaba mayok nare maramaduna ACS gi manung da leiriba maira paibi ima sing club ki silinau sing nalenga ke school ni funithoi sibu hingatna bu honamina se mahaki maikai de gi sul lokfam thokpa thodang Logani haina phongdokhi Hobjik club na lengak sina hanne yang directoram ni na angang mayam jing jidi laik ki tamde adabni na lairiba lengak ki school ji chahi ani ji run tora leiram ja asukematik akoi thagani ngai ne haitar satra ju mairo ju yankhai hena leire masidai da lekai gi local volunteer mayam thuoga sien gi natabida angang jing ji Hona da baya dia na khala kanda mayam na oza oidna thupira mija asuke matik akoi chauthuk jani ngai ni haitare aduna club ki lebiri ba mayam soina ngai le tan thaga phongduk cheri Kumbi Assembly Constituency ki manung dalaiba Lamjing Maira Mahaikol School Saiton da ngarang class 6 tamliba Fagak Sau Ikhai Awang Lekai dagi Furit Sabam Santos sahi tara humdoi kauba mahairoi manga ngarang school da thori yanduna sire haiba thodok thokraba matungda ngasi District Administration Bisnupur gi maikai dagi ADM Bisnupur Tourism Opendron School atu da laktuna school gi hausi gori ba phibam sing yengsen khre ADM Tourism Opendron School gi mahairoi sing adu gi larik tampham ka sing amade boarding gi tumpham ka sing da mathang changdona yengselaba matungda boarding da leiramba angang sing gasu hakthengna wari sanaki ADM Opendrona School ke founder the school amadi building ki capacity ki matungina matungda angang masing hena lausendana bahaki makhatana ADM Tourism Opendrona laibak thiba thodokatu de lekhetraba mahiroi Santos ki Fagak Sau Ikhai Awang Lekai de leiba yumda satuna mahaki apokpa Furit Sabam ningthemda District Administration ki maikai de ki khudaki tengpang oina sel ki mateng pikhi loinana JAC ki mioi singa su unaki Mahiroi Furit Sabam Santos MCAC ki matangda Fagak Sau Ikhai Police Station na case ama lokhat palai krabani Rais Ahmed Tampak Mayum na Chairman amadi Managing Director oiriba Manipur Creative School Dulalin asiga mari lainaba thabak thorong khudingmak sangai yumfam na thingba thambaga loinana UMPC की जनरल सेक्रेटरी थौपुरीबा असे लखथोक्त्रिबा फागुदी संगा युफमना UMPC का करिगुंबा हिरम अमतदा मरी लाइनररोय अमदे सपोर्ट तौररोय हाइना मुस्लिम स्टूडेंट्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन MSDO संगा युफम के प्रेसिडेंट मोहम्मद फरीजुद्दीन फोंदोरकले वाफम सिंगसी थौबाल डिस्ट्रिक्ट की संगा युफम द लेबा MSDO की ऑफिस द फंखिबा पाउगी मिफम अमदा महाकना फोंदोखेबने MSDO संगा युफम के प्रेसिडेंट मोहम्मद फरीजुद्दीन मखातारादुना Narwhal Welfare Association Sinduna Lilong Haurebi College की auditorium hall द पांगथोखिबा prize distribution ceremony cum final oral round for C82 first state level quiz competition 2025 की थोरमदा रेस अहमद न फोंदोखिबदा वाफम अमदा संगाई फंबुलान उहन्नब सथखिबा थौंग अदुगी मतंगदा खुदम संगदम गलोइनना पुंग कुनमरी की मनुंगदा मियामदा खंगहन्नबा हाइखिबादु ngasi fawba response amata piraktabana meramoiraga MSDO amade sangai फंगी क्लब ऑर्गेनाइजेशन सिंगना महकना चेयरमैन अमनि मैनेजिंग डायरेक्टर ओइरिबा मणिपुर क्रिएटिव स्कूल दुलालेन इम्फाल अस्तिक मरी लेनबा थबक थोरंग खुदिंगमक संगाई फम द थिंग बथमले लोइनना रेस अहमद तंपाक मयुम जनरल सेक्रेटरी फम दगी लौथोक्त्रिबा फावबा संगाई फम गा UMPC का करिगुम बहिरम अमत दमरी लेनररोय अमदी संगा युफम द लैरिबा क्लब ऑर्गेनाइजेशन सिंगना लौरक्लिबा खोंथांग असिबु मियामना सपोर्ट तौबिना बाहायनासो अपील तौखि संगा युफम द MMOF ना कंपटीशन तौखिबदा स्कूल खरन हाइरही अखोइगी छात्र सहुम यावहनगे फर्स्ट का थर्ड का पियु रुपा लिसिंग कुंत्रा अमसु मतेंग पांगे हाइबो वाफम असि संगा युफम द सेंटर ओइखिबना मरम ओइरगा
Sangayumhambu Lan Uhanaba Zatakiba Tawong Adugi Matangda proof and evidence kaloina school sing adugi maming mata Mia Mamanga Pungkun Marigi Manungda Kanghan Gadabani Hai Kibadu Hauzipava Rais Amat Tampak Mayumna Response Pirak Tabana Maram Oiraga Rais Amat Tampak Mayumna Chairman and Managing Director Oiriba Manipur Creative School Diulalen Imphal Asiga Mari Lainaba Tabak Tauram Kudimak Sangayum Pamda Atingba Tamle Mahang General Secretary Oiriba UMPC Manipur Asidagi Rais Amat Tampak Mayumbu General Secretary Pamdagi Lautok Priba Pauwa Sangayum Pamga UMPC Karigumba Hiram Amatada Mari Lainaroi Amadi support Taujararoi MSDO Amadi Sangayum Pamgi Club Organization Sing Rais Amat Tampak Mayumgi Mataka Hamjak Riba Step Sing Asida Manipur Praja Kuding Magna support Taubiyo Lomi Singda Bank Singna Amadi Lengak na Kari Kudong Saba Pibagi Haibadu Kanganaba Khana Nainaba Thauram Amangasi Thawalda Pangthokre Regional Bank Office SBI Imphal West Manipur na Sinduna DC Thawalgi Complex Leba Election Counting Hall da Pangthokpa Thoram aduda Khumukjam Okendro Singh Regional Manager SBI RBO Imphal West Loinana Adai Banki Official Singna Saruk Yakhi Monsoon Credit Outreach Program aduda Akhang Ahai Kyana Lomi Singda SBI Yauna Tongan Tongan Bank Singna Amade Center na Kari Khudong Saba Pibagi Haibadu Khanganki Thoram aduga Mari Lenana SBI na Thawa Center gi Oina Lomi Humpuma Panda Agriculture loan oina lupa crore ani ga lak yang khaini pan sanction letter yan thoki loinana nauna lomi cha masu loan apply tohan ki Seasonable Loiraba Potlam Recycle Tonaba Eco Network Manipurna Plastic Madi Atai Singdagi Tholakpa Pollution Hanta Hannaba Environment Kannaba Lubanan Balamdam Ama Ohennaba Hiroki Cell Health Group Amadi Club Singa Kusam Naraga Kongalakpa Plastic Amuk Hanna Recycle Tonaba Ngasisu Kuntrani Toy Subo Oina Asok Traders na Sell Piraga Laikre Akoi Bugi Pibam Luna Nana Thamduna Tholakadaba Lena Layung Kayadagi Kanduna Masafana Laiba Kunai Ama Oina Buhanabada Recycle Haiba Sitaudaba Yaraktaba Amadi Amuk Hanna Season Naruraba Plastic Asimai Thadokpadasu Madudagi Tholakpa Maiku Asin and Nusit Tayao Krabadi Cancer Kaktanatana Laina Kaya Amana Halakpagi Pibam Laiba Maramna Amot Basinga Cinema Pamsana Lucinda Bukonabada Recycle Tauba Havasiam Tangai Fade Ecoina Season Nariba Polam Singasi Eco-friendly Oiba Polam Sing Season Abiduna Environment Kanbadanatana Lubanan Malamdam Ama Ohenbada Amot Basingasi Recycle Tauduna Sale on Topa Hiba Astida Let Minaraga Malemasi Kanbada Punamanga Sarukya Minarasi Hairi RPI Athawa Legi National Executive Meeting the Maheshwar Thongnauzam the Makhatana National Secretary Thopuna ba Pharmacy Amukhanna Sinarakle New Delhi the Leba New Maharashtra Sadanda Ngarang Pangthokiba Republican Party of India RPI Athawa Legi Anawa Office Bearer Khanbagi National Executive Meeting the Hanagi Party National President Oiriba Ramdas B Athawa Lebu Amukka Hanna National President Oina Khanki Thoramadu the Party Sigi National Secretary Su Oiriba Manipur State Committee President Maheshwar Thongnauzam Su Amukka Hanna National Secretary Gipam Sinarakhiba Galoinana Parliamentary Committee Ki Member Amasung CWC Member Su Hafkray Party Sigi National President Su Oiriba Union Ki Ramdas Athawa Le Yauna Party Lusingba Singamasung Thobuba Sing Yauna Pangthokiba Thoramaduda RPI Athawa Le Party Bu Manipur Regional Party Moina Isai na Sakhankiba Dasu Party Ki President Ramdas Athawa Le Naharawa Phongtokhi Mifamaduda Saruk Yakiba Maheshwar Thongnauzam na Party si Manipur State ta Regional Party Moina Isai na Sakhangbi Kraba Matong Manipur gi Lairiba issue Singna Regional Party Moina Thabak Tawgani Haiba Wafam Hena Chetchen na Thamkiba Loinana Party Sigi National Secretary Moina Party gi National Level da Sathagadaba Thabak Singsu Hena Thawayang na Honagani Hainasu Mahagna Phongdokhi Ministry of Cooperation Government of India gi Decomputerization of Primary Agricultural Credit Society PACS ki midyang makhada District Cooperatives Officer Jiribam amadi the District Administration Jiribam Sinduna Jiribam gi Chingdong Lekai da Leiba Deputy Commissioner gi Conference Hall da ngasi
Jiribam ki Deputy Commissioner Krishna Kumar IAS na matamga chanaraba Jiribam andi borobekra gi lomi sing the hardware equipment sing khusinakre ngasi yenthokiba hardware equipment sing adudi desktop printer biometric device UPS VPN tablet amadi battery singni masi dibong GPL MPCS Limited Sorok Ating BGPL MPCS Limited Sonapur GPL MPCS Limited Latingkhal GPL MPCS amadi Porobekra Zakuradhor GPL MPCS Limited ki society mangada DC Krishna Kumar IAS na khusinaki DC Krishna Kumar na lomi sing da haikibada ngasi pizari bakhulai sing asina Fazana sizinabana hena faba amadi hena kanaba lomi sing amadi member sing da piragani amasung society gi hena taru bathabak sing tawba ngamlagani haiba wafam sing phongdokhe ngasi gi thorma sida district cooperative officer Jiribam MD Nasir Khan SDC BO DC S Sitaranjit Singh amadi cooperative society gi officer sing susaruk yakhi TY Chung Government High School ki village siba madi headmaster na haisabadagi chamaga taranithoi suba battalion CRPF na school asigi mahairoi singda foot drill amadi march pass satpagi training pikre hairi hairiba khongthang asi hogalakliba naha singi tungi punsi mamai chumna balokhalakibani hairi India ki state khudingmakta mapalamdagi mitop sing changsilakliba sing masak khangdok naba Election Commission of India ISI na special intensive revision ki thabak sin thungna paikhatlagani hairi wafam sing asi ISI Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar na Tipra Mortha Party gi mihut kangbu amag unakhiba amada khangalakibani hairi ngasi Tripura ki regional party ama oiriba loinana state political party ama soiriba Tipra Mortha Party ki founder Pradyot Manikya Dev Burma haibati Pradyot Kishore party sigi general secretary Brishaketu Dev Burma Tripura ki minister Animesh Dev Burma amadi atai party sigi members sing yauna ECI ki team maduga New Delhi ki Asoka Road ta leiba ECI ki office ta unaki unaba adu damaru oina Tipra Mortha party ki maikaitagi Tripura da Mapalebak ki lot na haijalakliba illegal immigrant haibati mitop sing asi hana masak khangdok naba ECI na thabak lokhat piu haiba wafam thamki ECI ki makok thongba miot sing aduga unaru raga tholakpada Tipra Mortha party ki founder Pradyot Manikya Dev Burma haibati Pradyot Kishore na haikibada Tripura khaktada natana awang nongpo ki state khudingmakta mapandagi mitop sing sanglaktuna leihanba yaroi karigumba Tripura da makha tana mitop sing asi tinghaudrabadi Tripura da leiriba miyam nongmadi soidana sakni phini ba haibatu oiraklagane karigumba hairiba mitop changsilakliba sing asi tinghaudrabadi leibak asigi danatana Tripura amadi awang nongpo state singi yamna sawba khudong thiningai ama oirakani maram asina mitop sing maru oina Bangladesh tagi changsilakliba sing asi masak khangdok piu aduga masa masagi maramda Tindokina bathabak paikhat piu masigi damak special intensive revision ki thabak Tripura da paikhat piu haiba wafam sing ISI gi mafam da thamki masigi pakhumda Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar na handaktagi Bihar ki assembly mikhal pangthok na basem sariba asiga mari lainana hairiba special intensive revision ki thabak paikhat pa haukhre hairiba special intensive revision ki thabak asi Tripura amadi awang nongpo state sing khakta natana India gi state khudingmakta su paikhat kani haina Tipra Mortha party gi miut kangbu adu da thajaba pirakhi hairi इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमारे मंत्री को, हमारे एमएलएस को, हमारे लीडर्स को सबको कहा है कि एसआईआर जो बिहार में हुआ है वो पूरे इंडिया में होगा और उसमें त्रिपुरा में भी होगा। ये बात मैंने नहीं कहा है, चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा है, सिर्फ मुझे नहीं कहा, हम सबको कहा है। त्रिपुरा अकॉर्ड अगर हुआ तो वेरी गुड, अगर नहीं हुआ तो हम लोग सब एक मुद्दे में है कि हमने ये गवर्नमेंट में हमने बैठे थे क्योंकि त्रिपुरा अकॉर्ड को इम्प्लीमेंट होना है। अगर त्रिपुरा अकॉर्ड इंप्लीमेंट नहीं होगा तो हमको भी विचार करना पड़ेगा कि हम कितने दिन गवर्नमेंट के संग बैठ सकते हैं। United States na Japan ga dollar billion samnga yankhai ki trade deal sign tawnare haina United States ki President Donald Trump na lauthokre United States ki puari da handa ki trade deal asina khwaida ki chawba international deal ni hairi business deal asigi matung ina Japan na US ta dollar billion samnga yankhai invest tawduna sada marifudra profit fanglagane masida natana business deal asina mioi lakh kaya da thabak piba ngamlagane anau balalon itiki thorang asida maru oina car truck sing amadi atei lawu singu ki pothok kaya da Japan na US ta invest tawgane masigi damak Japan na United States chada taramanga gi tariff natraga tax thigani anawa trade asina laloniti ki lamda lebak ani gi marakta hena phaba mari sengot pangam lagani hairi
ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯗ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯧꯕꯤꯔꯁꯤ꯫ Manipur State Badminton Association asinduna ngasi Thiyam University leiba association gi indoor stadium da Nipunithoi suba inter district amadi 68 suba junior state open badminton championship hawdokre. Championship asi association asi president TS Biswajit na maira sukhatuna hawdokhi loinana technical staff amadi sanari singa unaduna wari sanaki district mapandagi apunba sanari chamakun mapan sarok yaduna saliba thasi kuntaruk phawa sathagadoriba championship asi hawdokpagi thoranga mari lainana MSBA gi president TS Biswajit na phongdokhi tournament asidagi khallaba sanaroi singna North East Zone gi championship ta saruk yaragani championship ta mai paglakpana national thak ta pangthokpa championship ta saruk yaduna India gi mohut sinba ngamlagani haina phongdokhi mahangna makha taraduna association gi oina sanaroi kaya puthokna bo khonari masia soba thudang veteran sanaroi singna lawri haiki amoromda Boys under 16 ki sanaki ba match amada Imphal West ki sanaroi sapam Syam Chandra na Bisnupur district ki sanaroi Boniras Konthaujambu set point kunmathoi nipan amdi kunmathoi mapanda maithiba piki atopa match da Imphal East ki sanaroi Sriyan Lairen Mayumna Imphal West ki Chintu Haubambu set point kunmathoi taramathoi amdi kunmathoi mapanda maithiba piki Manipur Amateur Boxing Association asinduna Kumalapak Sports Complex ki boxing arena da saliba thas ki kunmathoi dagi hauduna satharakliba state level boxing championship ki ngasi sanaki ba under 19 boys kanglup ki kilogram humpu gi semi final bout amada Imphal East ki boxer M Lamngan bana Thawal gi boxer P Silas pu maithiba piduna final sangkhe atoba bout ta Ukhrul gi boxer Chinrai Hor na walk over fangduna final sangkre Elite Men's की किलोग्राम यांखई की सेमीफाइनल बाउट थौबाल की बॉक्सर तोमपोक थौसोमना इम्फाल ईस्ट की बॉक्सर खुमुक्सम राजेश पुमाइथी पीदुना फाइनल संख्रे सालिबा थास के कुंतरेट फाव सथगदौरिबा चैंपियनशिप असिदा डिस्ट्रिक्ट तरेत तगी नुपा सानरोई चामगा निपान अमदि नुपि सानरोई हुमपुत्रा मापन सरुक यारी District Kang Association Jiribam Sinduna Dibong Kunogi Community Hall gi Kang Sangda Kang Khotara Taruk na Saruk Yaduna Sanariba First Mixed District Kang Tournament Lisingani Kun Manga gi ngase match nungthil gi pung amataba matamda sanakiba pre-quarter final round da SAYCA Sorok Atingbina Isel Club B Dibong Bupanjil Taraga Tareta Maithiba Pikre ngasigi match asi I Dewan Singh amadi S Inau Pisak Singna referee amadi scorer oiki hayeng thilpung amataba matamda LECA ga SAYCB ga sanagani ngasigi match asi SAYCA Sorok Atingbi amadi Isel Club B Dibong Kangkhut ani na sanaki SAYCA Sorok Atingbi na tos ngamduna maikai khanki aduga Isel Club B Dibong na kang kaptana sanaba hauki ahan bahaf mamangda SAYCA Sorok Atingbina Isel Club B Dibong Bupanjil Mari Anida Mangzen Thaduna Chatke Anisu bahaf matung da kangkhut animak na kang kan na kapna khi atubu apiba matamda SAYCA Sorok Atingbina Isel Club B Dibong Bupanjil Tareta Maithiba Pikhi Loisalakpada ay nga sagi pau amuk lobirasi ICAR Lamfelpat ki Agro Meteorological Field Unit Amfudagi Pirakpa ingasagi report amagi matungina ngase Manipur da khwaidagi sabagi chang ngase Celsius degree kontra dasmik sino oiki khwaidagi engbagi chang na Celsius degree konmari dasmik sino oiki nusit tayawba ising manilgi chang na ektu sada mari futariat amadi nungchiljan sada humpuni pan oiki ngase sukhiba nungjugi chang na millimeter sino dasmik sino ni losilak padamaroi pau amuka hana bizari Yumthang na balaybak singda tang tadwa fibam sing yenglaga Manipur da mitop sangsil laba thingnaba Manipur lenga ki Home Department na akhanaba section thorang lokhat pa hokre Higher Secondary School singi lecture Oza Singna pen down strike sangsin khibadagi larik tamba fangdraba mahiroi kiana makhoi gi school singi get mamang da khongjang changsin knakre
Saknairaba Ratan Thiyam na lekhidabada Manipuri Governor Yauna Samam di Meghalaya gi Chief Minister ani nasu awab phongdoraklei. Amadi Mitop Singh masak khangduk naba special intensive revision ki thabak awang nongpoki state sing khakta natana India pumada paikhalagani haina ICI gi Chief Election Commissioner na thajaba pirakkhre. ISCOM News na pizaba ngasi nongmagi oiba Manipuri pau matang asida loijare miling tabiri ba punamakpu amukana khurumjari.